Ha koa te whakakoretanga o ngā kaupapa whakamānawa ōkawa i te rā o Waitangi i hui tonu ngā uri o ngā rangatira i Waitohu i te whakaputanga ki te whakatairanga i te tuakana o te tiriti i Waitohua i te tau 1835 i te rā nei. Anei rā te pūrongo a Muri Waihei. Anei a te whakaputanga, e tuku nei te reo ōmihi. E pupuhingi hau te wā iau e hoi ana taku waka, ne? E tae mātu ki te tiaki a tātou noko. Ahakoa i whakakorengia e Waitangi, e kaha whakamana tēnei hunga a te whakaputanga i ngā tikanga o rātou mā. Ia tau tātou haere ki reira mahinga karakia, ki te tukunga e ngō o tātou tupuna, ki kona ko wainga uri, kei kone ki te pīkau te kaupapa o tātou tupuna, nā koia. Tino pūtake o tō tātou huihuinga i te rangine. Kia haere mai a te atua, haka mana mai tō mātou tinana i roto tēnei wāhanga rewha kei kone. Ahakoa ngā pēhitanga o te wā, ko te kaupapa nui, ko te whakamana i te tiriti. Ko ia ko te take o te rangi, ko te hainanga atu o mātou rangatira, mai raro te kara, me ona tikanga. Ka hainanga ti a rātou, hei aha, hei kaha mai a tātou kato te ao Māori. He tira tēnei e kaha whakatena i o rātou uri whakaheke, kia tūpakari ai te āpōpō o te whakaputanga. Tātou mai e ārahi e tiaki a rātou māketona. Ke tairano ke tūrātūrunga o tātou marae, nā koia. Ahakoa te aha, ka tūpakari ai te tinoranga tiratanga o te whakaputanga. Muri Waihei, te karere.